Now my duty, my honor and my privilege Nyamdi gezo gi mi yu zanzin dulu dodan so den la phabe yigjam jadim the jigdong ko gi shibyu shenge chin de thube nang la amrige no gyu thongge San Francisco ro tembe chungbre kap tu du zamni ma jin yi ba juk du char zam yin ba tha ma gi thok chup chap che thedar ma won so dogdab la nyamdi gezo sheba the geji thuk su shiwe nga setup le do gui ri chungdo thế zhe zu tu jian teng du ju de nga pa de sa ba sa la song su shu du zam bu ling to sing chu ba shi ki ngar chok ba zhe zu che be tu ki zam lin tha ha jang min zhe wa shi du song si chung xin ba le do ji ge chung ji Antonio Guterres ki jue du From COVID-19 to climate disruption, from racial injustice to rising inequalities, we are COVID chugu ne yam ne chebe namshi la tabsi miri yenje ne uju thomin yom ba so gi kembe nganzu ni zambuling singi kyewa shigre nganzu thumung gi dongle ni thade kange dinam khedu se göbre sungsha wenke thengsa chogo the thomar zanzu chebe khone inji dang gyami urusu amrega sobani zanjin tarup shi gyeongbu dang sim ba tarna yobre 계급 다 슝망부 냠데 능규 계급 총을 대기 당도 렘바 단나 당 We really see this move towards investing the UN with even more importance because 남시 리규도다 점블링기 미용기 대단 소베 튼다 망부시 계급 망부 냠데기 마도 세투바 메바 계급 망부시기 뇌레네 냠지 계조데 강내 대외 체월 지바 통규도 숭샤 웬디 계조기 총지 안토니오 구타르스키 냠데 테니 야첨부다 미규 첨부 닝루 첨부 뉴버 첨부소 메바시기 견지 요레 숭샤 The problem is not that multilateralism is not up to the challenges the world faces. The problem is that today's multilateralism lacks scale. Lo mangbu theda gi ring la nyamti gezo gi la du nang la shidi sungma da mi ju ro ram thewe kya ge nang de thengsa ge gup ge ju ge sum to mi sa ya ge ju ge dun sam la sa cha jin ba tha zambuling gi thu gu kyun gi chega la ne na za le sung we meng gup gyen ba tha ge gup ju sum sam do kyun shidi sungma bum chik men zam dang de do zamling ma jin xian xi ngong go nang xin du cho ba the la zamling di cho halam kun du zhen yo se mo tu ba xi le de ne cho ba de nu ba me ba xi sue ba gyun ju be gyun de ba xi re do The UN isn't what it was conceived to be in 1945. It's been nyamji ge zo ni largely jig dong ku gi shi ju xian nge lor char gu chung ba the ma re the mi ju ro ram gi leng gan chue le ga le bu che ba khang xi la ji dun gi the la re wa che ba tar gi thu gu chang ba xi me be si dun gi the pe che wor nu ba me ba xi re sung du 탈루 속에 튜젠 둔주 동아바 디급 초보 주번에 송 내염기 강에 릭 페이지 체슈 테베 겁라 충바타 웬디 내염디 공내 랭게 망우시 카유브리도 I think the overwhelming challenge for the UN in the next decades will be coordinating international 남시 responses to 송교 climate 길레드라 게지 냠레 권동 슈규니 중규 길로 주라도 냠지 개조라 랭게 체슈식 체그제 냠셰 송샤 대단다웨 랭게 강에 치레 셴니 The single greatest challenge to the UN is the rise of China, because China is gaining influence in the UN very rapidly as its economy grows. 냠지 개조라 강에 치슈 직니 야나기 돕슈 체루 침바테레 벤조 체루 친두 야나기 냠지 개조 수 카라슈겐 체루 조구 예베 아메리게 슝샵 촐 셈잡 게바 수두 계급 시엔조 구잡라야 냠지 개조 소수 슈겐 메바탄 코넬라브 더뷰 셈잡 수구 예브레 송샤 로비 안젤라 다야기 숭발 the UN is incredibly cash strapped right now. And that has real world consequences. 아고 통주 망보코웨 냠지 개조 테 타당무 마담베 강에나 요타 테다르기 겜베 레든 룸마투베 젠제탄 점불링기 쿄를 캬베 젠제탄 시디탄 덴자 미 대단 속에 테 젠제 용그리 송샤 냠지 개조기 듄드 껴베 갑딜 점불링라 테베 강에 망부티다 세웨 제부톤발라 총미 기급 갸다 굽주고 숨츠 듄버찌지 꾸구도